Daamid ja härrad, umbes 5 minuti pärast alustame toidu ning jookide serveerimist. Travelklassi reisijatele pakume tasuta suupistet ning kohvi, teed, vett ja mahla. Lisaks on teil võimalus osta Skybarist suupisteid ja jooke. Valiku ja hinnad leiate istmetaskus asuvalt menüükaardilt. Estonian Airi lendudel on võimalik tasuda eurodes ning Visa või Mastercard krediitkaardiga. Premium-klassi reisijatele pakume einet koos jookidega. Premium-klassi toit on valmistatud restoran Luka peakokk Tarmo Mölderi retseptide järgi. Soovime teile nauditavat maitseelamust. Ladies and gentlemen, in 5 minutes we will begin our meal and drink service. Travel class passengers will be served complimentary snack with a choice of drinks, coffee, tea, water and juice. You may also buy a variety of snacks and drinks from our Sky Bar. Selection and prices can be found on the menu card, which is placed in your seat pocket. On Estonian Air flights we accept euros, Visa and Mastercard credit cards. Premium class passengers will be served complimentary meal and drinks. Premium class passengers will be served food that is made by using restaurant Luka, chef de cuisine Tarmo Mölder's recipes. We wish you a tasty experience. Nüüd me tegime lihtsalt sellise tänaseks lennuks, tegime sellise väikse nagu valiku teile, et te saaksite näha, et mida me pakume siis seal restoranis. Lugupeetud daamid ja härrad, meie lennuk maandus Brüsselis. Kohalik kellaaeg 19 ja 10 minutit ning õhutemperatuur pluss 26 kraadi. Palume teid jääda oma kohtadele, hoida vahekäigud ja avarii väljapääsud vabad ning mitte avada turvavööd enne, kui märk kinnitage rihmad on kustunud. Palume ülemisi pagasiriiuleid avada ettevaatlikult, et vältida raskete esemete väljakukkumist. Palun ärge unustage oma isiklikke asju istmetaskutesse. Kapteni meeskond tänavad teid lennu eest Estonian Airiga. Soovime teile kõike head ning ilusat õhtu jätku. Ladies and gentlemen, welcome to Brussels. The local time here is 10 minutes past 7 p.m. and the air temperature is plus 26 degrees Celsius. Please remain seated with safety belts fastened and keep the island emergency exits free from baggage until the fasten safety belt sign has been turned off. Please be very careful when opening the overhead bins as heavy items may fall out. Please remember to take all your personal belongings with you. The captain and crew thank you for flying with Estonian Air. We wish you all the best and have a pleasant evening.